kubombora n'umuco mubi guterura n'umuco mubi ubundi bucafu bwabagaho kera umugabo akaja gushaka umusore akajana n'abasore batatu ngo baje kumubomboresha bakamuzana bashika mu nzira bose bagaca kuri wa mugore nk'ikiraro iyo ni imico mibi tugomba. Iyo ni imico mibi kandi ibyo ntuzi ko bibaho mu mico imwe y'abantu. Umuhungu aje kubombora akajana n'abahungu batanu bose bagera mu nzira bakanyura ku mugore we bakamutondagira. Ibyo ni ibintu bibaho ariko ni imico mibi. Wigezeho pagana kuvuze ngo ni narapaganye nayo mpagani ge wari umpagani ni be bya bibiri wari upagani utana rabinyibakisha bya bibiri wapaganyemo bya bibiri napaganyemo gitahabwije naracuranze kera ako gucurangaga kwara gushamwe disketi nayinza amato nkane kuri sente cyazakora aho gushiramwo disketi kuja kuri transpose na tampo no guto go naya amanyagwa atatu yaraza haza haja disketi na tampo kuyutisha no kwitondesha indirimbo transpose kuyizamura no kuyimanura n'ubuto bwo kuyihangura naho no kuyitahana ikabitsanga hari ibindi ngo amapade ngo ibiki padi nawe warayimenye nayimenye yino uwo giricu ivugaho padi twaje gusanga izi mugaza abacuranzi nyabona ziba mugaza cyane mu buhe buryo no padi giracuranzi iyo giracuranzi kuzana umucuranzi ngo ncuranze ubundi pade dore pade je nifotoze padi izihisha abacuranzi bakayishamo gutyo pade ni gitokweri pade ndaye uruzi pade yes twaye ikaze inshuti bakunze bashize pro aho muherereye mwese imbere yanyu murabona ba papa babiri duhera ibumoso babibwire kugira ngo tubone kubandanya ikiganiro. Pasiteri wanyu kuri Unity of the Church ikanisa ryanyu ayo niyo mazina yacu bagise Reverend Eto iburyo bwawe. Murakoze nitwa Pasiteri Mategera kuva ku ikanisa ryanyu usengana nanje nkuko mubyumvishe nayo mazina yabo nibo tugiye kuganira. Bese niki mwabwira abantu mbere yuko dutangira kiri ku mutima duhereye ibumoso? Ikiri ku mitima tibo gishobora ariko reka tubagire ngo umuntu wese agumuko yari ameze gihamagakwa mu bintu byose. None se mwebwe muracari ko mwari mumeze mugihamagakwa neza niko tukicifasha ndasa no warayihamagawe nkuko mubyumvishe nuko bimeze. Rero ikindi kibazo kizane hano cyo kibazo kuganiraho umwanya muremure kizane nutinda mwatekereje gute gutangira uyu ndavuga ko ari umushinga ariko no umushinga gute umushinga sorry ubankoroye ariko nawe uzukorora wawe dukuriye yaza korora cyane ugwaye n'inkorora narimbabwiye ngo gukorora si ikibazo nawe kurakorora ugwaye n'inkorora ariko uyu si umushinga nivuga butumwa uko wogita kose twe nta kibazo tuba tugira nimba fakumva nimba umushinga uzi ukubwira ngo ntukaze ukora ikibi nta kibazo turi umushinga nimba umushinga uzi ukubwira ngo ntukaze wambara ikibuno uzi ugumukute niko umugabo n'Imana bawe bagukunze nimba umushinga ariko uzuvuga ndionije ndionije ndi company company umushinga uvuga uzabireke si byiza nimba umushinga uzuvuga neza mbese mwemeye ko muri umushinga twemeye izina ryose wo twita ariko wapfa kumva message twaguhaye gusa ariko izina ryose twita nta kibazo. None se icyo mbaza mutekereza ko muri uwo mushinga wanyu hatarimo ibintu byo gusebanya gute tuza dusebezurura abantu basebya tuba tubasebezurura nje ntekereza ko mugomba ahubwo kwicara ibyo bintu mukajya mukandiriza umuntu ku ruhande no gukuraho ingukuntu zutazupfa kuboneka
wo kura umuntu ku ruhande wo fata ruhande abantu bose baraha badukurikiye wo bajana ku ruhande cyane gute hera kuri telefone ko zadutse uri muri Amerika wo muhamagara nimero izi birabuze nti wo yibura twese nubwigwa niki ukeneye idawe ukeneye idawe ugiye gutanga indubi uzubiheza umwana umwe impamvu mbivuga gutyo nuko namwe ibyo mukora mubikora ari uko habonetse uwabitangiye atabonetse ntimubikora biterwa n'ico yatangiye hari ico dukumira ngo kidakomeza rero nanje nibyo mvuze mu gihe rero habonetse uwatangiye ubone wo mugomba kujana mu gikari ubundi umuntu bamujana mu gikari bamujana mu gikari mu gihe hari ibyo ahayakekwaho bakaja kumuganiriza ariko ibintu kera byamaze kuja ku karubanda ntibisaba ngo umuntu bamusanga mu gikari ahubwo ujya ntandu babahaye ahabwa urya wabitangize bikaja no kumugaragara ku rugero nk'umuntu agasohora ifoto yambaye ubusa ntabwo uwo musanga mu gikari kuko yayisohoreye mu gikari aho yayisohoreye hari mu gikari arahiduha icyo dukwiriye gukora ni ukubibwira abandi ikiri nka private nibwo uwo mugira inama musanga mu gikari kumubwira ngo ifoto ntuyisohore ko ari private kandi itaraje hanze aho kubera ko nyine yagiye gahanze turayibona tubwira abandi ngo mwirinde timurebere kuri uyu kuko abantu benshi baza barebera ku bandi bantu bananiwe yabona wambaye uyogoshesheje gutya akiyogoshesha ko atazi impamvu uyogoshesheje urabona nk'umupira wambaye hejuru mu gituza umuntu yawubona agatekereza ko ariko kwambara kugezweho umuntu yasohora video yambaye ubusa abantu bose bagatekereza ko aribyo bigezweho kuzisohora none se mutekereza ko aribyo byiza kurenza ko sasa ikintu kigiye hanze cyane kiba kibi kurushaho cyane icambere mbonamo advertisement ko muba muri no kucamamaza n'urugero nk'abantu batari bazi ivyo ndavugira ku kiganiro mwaraye musohoye yego c'abantu bambara biriya bintu mwatwitse yego rero nk'iyo umuntu abibonye hariho abantu batari babizi yego urakeka ko mu kiganiro mwakoze hari bamwe bumva none hari n'abandi babikorera akarusho batari babizi umuntu wese twaramamaje umuntu wese ubona kiriya giheko akacambara ngo kubera ko yabimenye ko kibaho n'ubundi yocambara yamenye ko kibaho bitatunyuzeho aho yogisanga hose yocambara oya subira mubaze uwo muntu umuntu ntazi ko ico kinyagwa kibaho none yabimenye aragiye arakiguza aracambaye kubera ko yabimenye biciye muri mwe twamwihutisha ico twakoze twamumwihutishirije gusa kukigura ariko bwari buce n'undacamba ariko akazakigura ariko hari abantu benshi bavyumvise none babigaye hari n'abandi bari babifite babjambuye kuva none twabitwitse ko muri comment zanyu nabonye nta muntu wagaye numwe wagaye bose bishimye ahubwo bari gusaba ko twari kuba twakibahaye ahubwo ico nari mbonye mufungura iduka impamvu babishimye nuko icambere bari bakizi icambere barabira bose wabonye banditse abenshi muri bo nababjambaye nyabona abenshi muri bo habe n'ugiye kwandika hano commentaire muri iki kiganiro naho arakigira kinini kinini cyane cinzobe kira kinyagwa reka tureke kukivugaho kuko ko kiravuga cyonyine ndabaza ikibazo mutekereza iki ku bintu muravuga iki ku bintu z'abantu bigira uko batari muri societe mu bwoko bwacu dufite imico itandukanye umuco umwe wa kinyamurenge ariko aho twagereye mu mahanga dusigaye tubona abantu bigira uko batari ico kintu murakivuga nk'abashumba tukiroze mu buryo bwa gishumba ubundi umuntu ari uko Imana yamuremye hari uko ari uko Imana yamuremye iyo wigize uko utari ubuhaye
uhaye wigirira nabi cyane. Biragoye kwigira utari we, biragoye ko uba wiyishe, uba upfuye uhagaze. Sobanura. Gupfa umuntu ahagaze ni ukudakora we ni ukudakoresha iwe akihindura undi akaba ari we akoresha. Ni ugutakaza igihe ciwe agikoresha ku bidafite umumaro, hari ibimutegereje byiwe akwiriye gukora. Uza utera imbere mu byawe, nta muntu uzutera imbere mu bintu bitari ibyo. aho umuntu wese uza utera ushaka gutera imbere yaragiye mu jabane ntaho azaje. Bibiliya ico Bibiliya isaba abazungu, ico Bibiliya isaba abagore b'abazungu, nico isaba n'abagore b'abanyamurenge, nico isaba abagore b'abarundi, nico isaba abanyafurika n'abazungu muri rusange. None se ko mudakurikiza ibyo abazungu kandi abazungu ari bo buriya niba Bibiliya ivuga ngo abantu bambare bikwize, ibisaba n'abazungu no mu Congereza byanditse ko no mu Gifaransa no mu Iringara ngo abantu bambare bikwize. Abazungu niba baza bambara nabi, hariho n'abaza bambara neza b'abakristo cyane. Ibyo kurebera kuri internet, ukareba ihuzu usohotse kuri internet akaba ari ureberaho, hari indirimbo yanditse muri Bibiliya imanitsemo, tuje kuyimanura ukaja kumanura iri kuri internet. Iyo ntaho bihuriye n'umuco. Aho bihuye niki? Kandi n'imico nayo. Buri umuco kurumva uyu karumva umuco niyo kava y'ubukristo. Iyo utaye umuco n'ubukristo buroroshe kubuta, nibwo baba butahiwe. Kino gihene kingiki kino kiraha kitariho rino jisho ryotokora, ariko impamvu kino kiriho no kugira ngo giproteje ijisho ritaja ibishingwe ibitokozwa. Uremera ko umuntu wese wataye umuco, uremera ko mu muco harimo amakosa ariwo imico idawe na Bibiliya pi ni biriho cyane. None se kushigikira umuco, nakubwiye ngo umuco mu muco harimo imico mibi n'imyiza, ariko dufate imico mizima. Niyo gukomeza ihuye n'icyo. Ariko umuco w'abantu ko waba uri kose ngo bari umuco w'abantu ugomba kubaho. Hari imico mibi, hari imico yo kureka cyane. Ari uko rero muhanze mwigisha abantu imico imwe n'imwe bagende babanze bayireke. Barayizi, abantu benshi baranayizi, baza banayica bayizi. Timura kuva nabona mwaporodinga sindabona mwaporodinga ikintu kijanye n'umuco. Umuco tuzatukorera gasha, kandi nimba utarakibona reka tubivuge bibone. Kubombora n'umuco mubi, guterura n'umuco mubi. Ubundi bucafu bwabagaho kera, umugabo akaja gushaka umusore, akajana n'abasore batatu ngo baje kumubomboresha, bakamuzana bashika mu nzira bose bagaca kuri wa mugore nk'ikiraro. Iyo ni imico mibi tugomba. Iyo ni imico mibi kandi ibyo ntuzi ko bibaho mu mico imwe y'abantu. Umuhungu aja kubombora akajana n'abahungu batanu, bose bagera mu nzira bakanyura ku mugore we bakamutondagira. Ibyo ni ibintu bibaho, ariko ni imico mibi. Ubwo abantu babikoze bamenye ko imfura tubahonyesha, kandi iyo ni imico mibi igomba imfura zimwe si izabo cyane. Reka tugana ku musozo mbaze, hari ikintu mwigeze kuvugaho ikiganiro mwakoze, turaza no gushiraho ako ka video k'abantu bagiye bihanyaganya ku matungo, bagiye basambana n'amatungo. Abo bantu ngo bavuga wiki ari comment nabonye, babaze niba namwe mutarabikoze cyane. Mwabibwiwe niki? Aho twebwe twabibwiwe na Bibiliya. Ibyo twabibwiwe na Bibiliya. Bibiliya niko mu Barewi 10 20 no ku 10 se ni 29 no ku 10. Abarewi areba Abarewi. Abarewi turabareba, turabashira kuri screen. Kangahe 20 ingahe? Reka turebe 20 no ku 11 no ku 11 Abarewi. Avuga gutyo ko neza mwabisesenguye cyangwa irani yanyu mwashizemo? Twarahasomye. Asome kandi Abarewi
wabonye comment ivuga gute mbese mwebwe ntimwagize uko mwabivuze urumva wa asome hano ku 9 haravuze ngo umuntu wese umuntu nasambana n'umugore wundi ku 10 abarewi 20 no ku 11 umuntu nasambana n'umugore wundi ndi gusoma nanje komeza usome usambanye na muka mugenzi we umusambanyi n'umusambanyikazi ntibakabure kwicwa nuko aho ari tungo wumvishe amatungo reka nyakuzanire hano izana amatungo yaranje simpa nsoma bibiri itungo ntituribura hano nabarewe kangahe mbaka tungo 20 na kangahe hano nabarewe kangahe hano kuri 21 haragoye birenze 21 hangaha yabanye barasubura nabarewe kangahe nabarewe kangahe 20 no ku 11 20 no ku 11 dukeneye amatungo ku 15 haravuze ngo umugabo naryamana n'itungo 11 ntakabure kwicwa iryo tungo naryo 2011 muzaryice 2011 abarewe 20 no ku 15 abarewe 20 none ni abakoze ibyo bareke kuko gaturi mu gihe c'imbabazi bareke turi mu gihe c'ubuntu bwa Yesu Kristo bayihane bakizwe bashitse abakibikora nabo bareke bari nibo mpambwe intonganya abaretse kabundi tuye tubato turatonganya abantu bakeye babikora ari muri kinyejana wabaye gute barahari ngo nabo mubarewe oye barahari cyane muri Kongo cyangwa muri Kenya barahari rero abakoze cyo kintu ko turabahonya Bibiliya kirabahonya kugeza none iyo biza kubivyo mu barebe barabishanye bakabica ariko ko turabahonya ngo bareke ni imico mibi tugana ku musozo yego ari inkuru numvishe kuri Pastor Mategera ngo yigeze kuba umucuranzi wo tubuhanka ubuhamya bw'ukuntu wabaye umucuranzi urya inkoko z'abandi urazimara n'ubu ndiwe singicuranga gusa ariko ndiwe naracuranze kera ako gucuranga gakwara gushamwe disketi nayinza amato nkane kuri sente gusa cyazakora gushiramwo disketi kuja kuri transpose na tampo no guto go naya amanyagwa atatu yaraza haja disketi na tampo kuyutisha no kwitondesha indirimbo transpose kuyizamura no kuyimanura n'ubuto bwo kuyihangura naho no kuyitahana uno wari umucuranzi mukuru mu karere yazaga amatwara amadisketi hano amadisketi yose yabaga za Sony n'izindi ngo ni za Yamaha uracabyibuka ahubwo zose ndavyibuka nago nageze no muguma kunjyamira sanga hari ibindi ngo amapade ngo ibiki ariko pade nawe warayimenye nayimenye yino uwo giricu ivugaho pade twaje gusanga izimugaza abacuranzi nyabona zibamugaza cyane mu buhe buryo no pade giracuranzi niyo giracuranzi niyo kuzana umucuranzi ngo acuranze ubundi pade dore pade je nifotoze pade izihisha abacuranzi bakayishamo gutyo pade ni gito kweri uruzi pade ni nkino disketi muza mucuranga ya kera mukayizana muri iki gihe cha digital kimeze gutya kandi wamara ntutwemerere ko ari tutwemerere ukayihishamo ukazo mukagiraho cyangwa ni wowe ukazogiraho cyangwa ni wowe kandi atari wowe warabicuranze nk'ejo aho ni ka pade ibyo byo aho ibyo byo reka tubivuge sinoreka aho aho amapade urayishima
kuri icaje kirembe sinishima nkamwe aho kuko nje ncuranga ibyo mwifuje abenshi aho tubaye tuyanze muyanze gatwoyereka ariko muyikundira ikimwe muyicurangira abayishaka pade ico impamvu tuyicuranga nuko bira bintu yorosha uzumva bashiramwe by'ibirungo by'intuza impamvu tuyicuranga nuko yorosha ibintu kandi igira uko igenza amarangamutima yanyu y'abakongomani uko korosha ibintu kandi ivyo wobyikorera ivyo bizikorohereza wobikora ariko ndihocuranga ibintu bitanu icarimwe ariko iyo ushizemo padi ucuranga ibintu 10 ibintu 10 mu munota umwe no pade ariko gusa bivana n'abantu hari abayikunda hari n'abatabikunda niryo zina ryayo none pade ni pade nyine niko yitwa ni padi ni abapade benzi njeyo mvuga niyo muri senti hari padi yo muri senti hari indi nzi nta yindi padi naje nta yindi mpaye nibuka twagiye cyangwa hari indi uri kumva oya njega narize ngo none ngo pade ni pade ni kapade nyine aho oyenza numva bakwiyegereza hari n'andi ahantu nakubonye kujya abanyiyegereje nibo bakoshe banyise izina ritari ryanje iyo uri hakana hakana gute mu matebe ugiye gusakuza bene wanyu ntuzi ko ntawe uzuvuga iyo uvuze ngo uzabunguri gusa uzobivuge ntufite ikanisa si wowe wavuze ngo uyoboye abantu ngiriga ko ndabivugaga hano mu ikanisa ryacu hano babwire ntibakongere kuko nta muhanzi ku giti ciwubaho habaho iki habaho umuririmbyi w'Imana kuko uvuze ngo ku giti cyawe wongeyeho kuba umuhanzi nta kibazo ariko wongeye ngo ku giti canje ubu kwiga mw'Imana gubone ku giti cyawe kandi nta muntu uzuririmba kubwe umuntu azaririmba kugira ngo afashe abandi nimba Imana yahaye umuntu yo kuririmba ntabariye abariyo kugira ngo ifashe iteraniro wowe ukaba umuhanzi wo ku giti cyawe ni nko kuvuga umuhanzi wiririmbira uzambara ekuteri yego sawa dusoza zana n'umusozo ngiye kubabaza akabazo kamwe imisozi bayitatu wakabije n'imisozo gera ku wanyuma soreza ibintu biba byiza wavuze ngo umusozo urasura avanga umusozo ariko usanga ari umusozo w'ikibazo atari umusozo w'ikiganiro ngaho zaratwumva turahera hano iburyo bwawe werutse kurira ryari iburyo bwanje gana ni wowe namwe mikrofone ko yayiturika kiraturika ariko ndayihanganira kurira weruka kurira ryari niki cakurijije byagenze gute iyo nanezerewe hari nza nkubwira nti werekana nivyo kurira mu ikanisa kurira mujya ntabwo niki kintu cakubabaje mu buzima bwawe bwose kuva wavuka kugeza hano ni kugeza none kugeza ubu nyine kintu cambabaje cyane kirakubabaza kabisa n'ubu nyine iyo ugitekerejeho uzawumva wose ubiruka babara cyangwa icyamubabaje none hari cyambabaje none byinshi ariko ikiya kimbabaza kugeza none ni igihugu cyacu gipfuye nico mbaye ntibuka nico cyambabaje igihe kirekire kugeza none nico kikubabaje niki kintu cyagushimishije mu buzima bwawe none no konta umutima washize icano ni kinshi icyanshimishije mu buzima bwanje bwose ni ugukizwa akiza si ikintu wigezeho pagana kuvuze ngo narapaganye niki wapaganye mu biki ko umuntu agira ico apaganiramo ibyaha se bigira inani gito n'igikuru ngambwira ibyaha bibiri wakoze igihe wari upaganye naye umupagani igihe wari umupagani nibe byaha bibiri wari upaganye satani arabinyibagije reka amahimba satani arabinyibagije ibyaha bibiri wapaganyemo ibyaha bibiri napaganyemo kuko warakijijwe kandi iyo umuntu wosanga hari uri kubinyuramo kuri none aho wo kumva ko wabiretse nyine akumva ko ari bibi ari ibyaha gitaha bwije
Sigatana n'abadije. Sigentaka. Oya Sigentaka rero nyine. sigatana n'abaki. Sigentana n'abazamu. Cyo nico cyari kikwigarira. Gutaha Ari kimere nabi. batagabwije. Utagabwije cyane. Icya kabiri. Icya kabiri. Ico gisubije cyambere uko warize gisubije cyambere. Ikindi se. Ngindarizi cike ni cyambere urakibona. Kijya wari wabaje ngo mperuka ryari. Ndagisubije. Reka umubaze wenda niki umbaje ngo icya kabiri kirabora kiboneke. Ikindi cyane agende mu cya kabiri. Cyane. Ugira ngo ico ngicyo hari wo kibangikanya n'ikindi. Cyane kiyagije. Oya nyama. Zani bibi. Ari tuvuze cyo gutaha kare twabimenye. Sigatana n'abazamu. Icya kabiri. Icya kabiri. Nta kuri naringira ico ki. Taki. Ukuri kwari nkaguke. Muziyenzi. Gute ukuri kwari guke. Ukuri kwari guke gute. Nyine nta kuri. Abantu batagera gukuri baribaga. Wigezeho wiba. Oya si cyane. Si cyane. Aho. Reka turekeraho. Yego. Ibindi tuzabiganira mu kiganiro cy'ubutaha. Tunyarukire hakurya hawe. Kwa Revera Eto. Turama duhera aho ngaho. Eto nawe wigize pagana. Yefa dushire mu record. Eto. Hano kuri kose. Naje nico ndinze. Eto. Aho. Wigezeho pagana. Simpaye nibuka. Ndakijijwe cyane. Urakijijwe. Wakijijwe ryari niba wibuka igihe wakirijwe? Nakijijwe umunsi menye Yesu Kristo nk'umwami wanje n'umukiza. Tariki zingahe ukwezi kwa? Simpe nibuka amatariki. Uko nturakizwa subira ubitekerezo. Birashoboka none. Nzabimenya ninkizwa. None se wo uheruka kurira ryari? Niki cyakurishije mu? Ubu nyine mwariko museka narize. Nyabuna. Mwasekije ndwe ndarira. Ko ntamarira twabonye nkaburi iki. Ayo umugabo ngo azaje mu nda niko bavuga. Ayo yaho ntiyagiye mu nda. Niho yaroye. Nuheruka niki kintu mu buzima cyagushimishije kuva aho abaho kugeza ubu nyine? Kuva nabaho kugeza ubu nyine. Ikintu cyashimishije cyane. Kikuba no ku mutima uzopfa utibagiwe. Ikintu cyashimishije nuko Imana yandemye nuko ndiho. Nuko Imana yandemye ndiho. Uriho. Nico kuba ndiho gusa biranshimishije. Ta kindi nyuma yico. Taco ibindi byose ni inyongera. Turabashimiye mwewe mwakurikiranye ikiganiro, kanda aho hepfo subscribe, like, share and comment. Naho butaha. Sinigiza kibanza. Hazabanza subscribe. Ayayi. Abandi hazabanza view. Oya view ari nzi. Banza ubwira umuntu ngo view arebe namara kureba akore subscribe narangiza liking narangiza akomante narangiza abone gusharinga mu bikora uko bivuze murakabyara. Daniel, ejo twabonye interview mwakoze, niba ari interview niba ari ikiganiro muri gutwika igiheko. Ico giheko mwaragitwitse burundu cyangwa hari ibindi bigihari nkabyo? Ibiheko twarabitwitse byose. Ta giheko na giheko iyo bagitwitse kandi ntihaboneka n'ikindi tuzagitwika, ariko twatwitse imyumvire. Mwatwitse imyumvire? Ko ari bamwe nabonye muri comment barimo bandika ko bashaka ibyo biheko. Babikeneye? Byinshi cyane. Ibiheko se wobitwika ukabimara se? Ni ibisanzwe ibiheko byo ndi wobitwika ngo ubimare. Ahubwo uzutwika imyumvire ya nyiri igiheko. Ya nyiri igiheko.
nibo twatwitse no niyo twatwitse kira mwatwitse ni imyumvire ya ni imyumvire kwaho gitsinda kora gicaye sinzi nakimenya ni igikwaye uvuga twatwitse ikibuno niyo twatwitse ejo ikinyago cikivuna muheto mugani wanyu ariko ikibazo ca mbere tugiye kubaza abantu bifuje ko twababaza mwatekereje gute kuba abapasteri b'amatorero yose mutarasengewe nta muhamagaro mufite mama shawe ibyo muhamagaro cya mbere ntuzubonekaga sinkisimisi turawufite icyo ni icya mbere kandi mwinshi icya kabiri kuba abapasteri b'isi yose n'ubundi nta Yesu w'akarerwa ubundi pasiteri uwo ari we wese n'uw'isi yose nuko batabizi twaje twebwe ahubwo kubuza abantu baza bita abapasteri b'ahantu hamwe cyangwa pasiteri wo mu ikanisa ryabo gusa no mushaka ko abantu bose baba abapasteri ufite umuhamagaro wo kuba pasiteri ni pasiteri si uw'iwabo gusa mu buhe buryo uburyo bwa bibiri none biriya ndavuze ngo ndabatumye mugende mu isi yose abapasteri rero basohoke baje mu isi nje nzi ko bibiri ivuga ko ubundi pasiteri gusa arasohotse ijambo pasiteri ari hanze ntabwo ari mu ikanisa imbere nje nzi ko intumwa arizo ziri hanze cyangwa se umuvugabutumwa evangeliste intumwa oya nje icyo nzi nuko intumwa n'abavugabutumwa aribo baba hanze abapasteri bashinzwe intama zimwe intumwa zagiye zizana none ni gute mwe muri kuvuga ko abapasteri bagomba kuja hanze kuba pasiteri ntabwo ari pasiteri wo mu ikanisa ryabo gusa ubaye pasiteri ntuba ufite umupaka izina pasiteri ni izina batopfa kugukuraho uri i Rwanda uri pasiteri nuje i Burundi uri pasiteri nuje muri Amerika uri pasiteri ibintu byo kwiremereza urumva no kudahuza nk'abapasteri urumva iyo wabayeho ibyo ngibyo abapasteri abo ni abaki abo ni abantu biyise abapasteri by'ibirara ariko pasiteri kintu cya mbere nabo bagira ibirara amabandi abapasteri nta birara bagira ariko abigize abapasteri nibo birara nibo babigira ibirara babamo ibirara mu bapasteri nta birara bibamo none tuzobwirwa n'iki ko uyu mupasteri yigize imirimo yabo uko kera yigize niko kuzokubwira ko ari ikirara aho hari nk'icyo wari uhereyeho nkatwe tutabizi hari nk'icyo wari uhereyeho cyo kwizamura pasiteri ntakwiriye kwikakaza pasiteri egara umushumba yo kwigiraho cya kuri sebuja ikibazo cya kabiri tubanze turekane n'abapasiteri kuko icyo kiraremereye izina Alex mukunda gukoresha mu kiganiro harya ninde nyabizoza nyabizoza abo bantu ayo mazina yavuye he kugira ngo mukunde kuyakoresha yaba ari mu bintu bibi yaba ari mu bintu byiza ni Alex ni nyabizoza ibyo bintu byo murabivuga wiki ntacu izina urivuga wiki nyabizoza ni igitsina gore cyose Alexi ni abagabo bose ku bahungu guhera kuri wowe kugeza kuri uyu ni ba Alex ba nyabizoza ni abakugera ku bandi bose ni izina none se ubu mutekereza ko mutaba mubangamira uwitwa Alex na nyabizoza aho ari igihe mwakoresheje iryo zina ahantu hatemewe habi ninde Alex ni hehe habitswa turikoresha ni hehe habitswa turikoresha ntaho tuba dukoresha mu ikarisa nta bibi bibamo oya n'urugero nk'ejo ku kiganiro mwakoze twumvishe muvuga ngo nyabizoza aza yambara kiriya kinyagwa k'ikivuna muheto mwavuze none uko mwamugiriye neza uzi ucambara niwe nyabizoza nyabizoza ni izina abakirisitu bose b'abagore n'abakobwa basanga umuntu wese uza ucambara niwe twahonye uza wambara nyabarame wese iyo yambaye nyabarame aba ari nyabizoza nyabarame bayikandikiye kindi nico giheko waza uvuga cikibutura bikomeje kugora bikomeje kugora nyabarame kuva navuka uko warundi witwa gutyo
uko hari inkumi yitwa Nyabarame arahari muremure yewe uwo Nyabarame yewe waciye agahigo ko kucambara mbere ese mama muzokimwitirire gamureke kucita kwa kundi mwariko mugitsinde byibuza navyo bigire oya ndi giheko cyo gutsinda buke